chuteng le tunia ila wa hung ha special guest a ineyu pu tong len lozol house pun jong ama zo khamin pan na ahin la in hitia chu lam chom choma nyaw newa ikitho khom wa pan ila wa hi chan hi hin pha o hin tu hin ipi le tunia special guest itiwa atum bia iga min chon sa ji uchun pu tong len khongsai social worker ama hi LDYC te chun ki pa thil pi neu khat ahin sim pi win hi chu hin ping kating lungse te in pu tong len hing din do pi le sun ki pa min ti Youth Development Youth Club Agol Food Festival. It's a ground renovation. Renovate itile. Ang kum tamje mag hello do hin. Renovate itile. Ground ni omsa sim hoibe sim litbe sim hoibe tinahin. Ito lang kinjur nunggal ni taa. Ilham suwa kon hom kelai khom da dinga chu center khat ai ta ya chu alo thelewa kham tha ten che gel khowa lain bola hin amasan ji kenyo kayo hom ji pan gadal ta hitam am gel ki pa ta hin adi ta se chu ke hitam khang to ma chal ni ki ti ngai sangin ka gel thupin din mun phayan lang to zo na kini han lang le hoi ta phata thil ka bola icham ge pan kala anu mai ai la ki jo pun ai la America ten khan to na hi min an polu ding lo chu khan to na ma chal ki ti ho la mai hi cha khan to na ma chal dinga chi kilung khat na ai lo ki thungai na lam ka ho ki za to na hi chi pai om teng chu le khan to na cho chama om je mai atunia ground hi koi ta bang ha chu na changa bol de tale in tam shop la lu de chu ai wanga chu junon agel khoma hoilang langa chu pm ep boldam ti chu lungel an she khomowa fund drive a bolwa alo chu ta bang charity ep pm ga bolwa hele acham chama tu ne ground len ta nei do ta hi chi minan polu lovin amuna khang tha ten agun pau chu aki lung khat naw le ye to gun wa ko na chu khalani thaje khom na hung panga hitam hoi ta nei do the we ya chu ewa ni gela chu khan to chu hoilanga ko na wana ko na hung leng ha diam al mi khan to ren polu dam ti pai expect ha bolo de amuna mi ho chu ki se ngai ding kilung khat ding ki thu khom ding panla khom ding chi pa chun khan to ren polu de ti yong he tunin ka se do nom ne ye chun khang tha ten panla ji ngoi tin igam sungu ikho sungu event sungu ai lo wa le ilang sungu khan to ne ewa mama ni pu do di we minan pu do di ngai pui ikilung khat naw le ikise ngai naw ipo thona pau jala chu ulana ngai lu na ki thu pinum na pan la nu na pa chu min tin achama ta chu khang to de iwang si naw len ta chu he chi cycle la ko hom de hi elected member ini ho hi koi ma ki ju na tum chai pon zapi adinga elected hi wa zapi adinga ki pido hi wa ai wanga chu lol hina ne temule zapi don talo ti tamang khat pa ne ju ai cho hi pi ki khel da khat changes khat hung dong pa chu zapi e ho public khut ma mai public i right pa chu ipo do ngai ya chu selin ki bangai government sana ko na bolding tam ta mai community hall sa aning han lang ground renovation ai wala ground sim phan ni han lang alo chu ta bang gallery sa aning han lang ep yong la cha bolding chu a public ki bol thilo representative ho chun hoila ya chi pi darkar ham hoila amla ji ki bol hoi dham ti pai alung thi ma ge alwa po do ngai aji pach om lo je hin tu ni chan ge kham to nahi de bang na lu the pon gam sunga vain hita tu ho lo ki me win ki sugim win alo thelo wa ya chu a phal le khan to dung ju ya chu darkar ya ki bol thu hen chi government in khator machal ding khelo india ti ayong zat tua dreamland bol ho bang khona government sa na mu the light hen la ipi yong la bol thing en sing ya ai wa nga chu
a ball ding a chu representative ho hin ipiham ball ding chu a ball di wai a ball powin ki ju no gun se choi pon a ball lo yo a chu se wai ya chu ki khel khat pu do taute te la khang tha hoin pan la wa lungel se khom wa representative mi pha hang sungai lu gam sungai lu ilan diu pa hi tu ai din mon wa darkar he ti pa ka se do no mine he tham khat dai pe lo le pon on he o pe to ipi to hele to ki phalamin ye chun tham khat cha yong le lam ka ka ga pe no min chi chu ke ma pha cham chu na ta ki pe ni lo Annual speech ini PU putong len kong sai social worker chunga kipathu ipu Please subscribe.